Reng war saya long la pen pension la pen kapre scheme along amen kido abang fiatum ma fan berta kimi kopi berta kimi mal la bang kenani tum kai kia son la so a video long snal tum tag pon long ikpo nali tum nanta la so YouTube channel subscribe kilang boleh subscribe igon la pen video nali tum share pon igon tante non kopi berta kimi ma la so putha klar dakalam la bang so video long lang pon lonang la pen cethan pon lonang tante non kopi berta kimi ma la so putha cethan pon lonang Kidam tang September 22 ni hai Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma hin penstami da isi announcement poniglo announcement alam theba la son lo la woreng war sai kidoan la pen pension la pen kapre scheme along amen kidoan atuma panstami labang so September chiklo salary labang ke advance dak pi ponik popuse alangli ki poniglo Nasi kopi athe sidak advance salary ki pipon ma labang so aputhak stamina ni tum ka chini neng jikinang so advance salary ki pipon labang ke thelongji this decision aims to the facilitate timely celebration of the Durga Puja festival which is the significant cultural event in the state lase Durga Puja la festival mate la so Durga Puja katolonji afansi la September chiklo tangka labang ke advance pensi daki pipon cheng ponpo mata cheng bomlonon lapen this distributes process concept September 23 pensi cheng ponlo lapen previously scheduled date on October 1 2025 la se kaike labang ke salary kilong labang ke la chiklo judet afisi puthoda chiklo si salary bang ke kiron ponpon tame nona bang ke salary labang ke advance pensi la September chiklo la pangke pipon iglo when the state treasurer began accepting salary bills from this date of the insert at smoothly and timely release of fund sinon state treasurer hin bestame accept pono la bangso salary kumama tum sikilong ning jima la government employees la pen scheme la men kido la pen la pension kilong wer abang pitum non la bangke September chiklo si September tangka mate bainong labang ke lang litum long pon ipo lapen affected employees ko matum sidak long pon sima this advance payments applies to all categories of Assam government employees including regular and contractual staff across various department kasi labang so advance payment labang ke kado ka vistame long ikpo la Assam state long la ke claim government employees anstami labang so salary bang ke long pon ikpo lapen regular pupelo contractual pupelo kado ka vita labang so salary bang ke long pon ikpo lapen other department long le wareng war sai ke claim atum stami alang litum stami advance salary bang ke long pon ikpo lapen putho dak ki topon to thlang pensioner lapen pension la ke long wera tum stami lo lapen kapre scheme long amen kido tum stame la son uruna doi puno la pin kapre scheme ale long vera tum stame la mangs la so tangka la bangke advance pensi la so chiklo September a chiklo la bangke long pon ikpo lapen this move is intended to provide financial support employees during this festive season enabling them the manage expenses associated with the celebration lase labang so atangka kipipon i advance kipipon i labang ke la non Durga Puja aparman se alang litum la tangka bang ke pipon ik delo komani ke Durga Puja festival katalon dunji afan baning chiparong dunji afan tang service claim wa items tami tangka bang ke dorichet lase labang so la puja chiklo pumasila advance atangka labang ke advance salary labang ke Assam government hin pestame ron ponik delo even putho the additional benefit kipi pon dutulang kopi additional benefit mala bangke nale tum dak thek pon long ikpo in a related development the Assam Cha Mazdur Sangha mate ACMS the state largest tea workers union has secured a 20% Durga Puja bonus for the tea garden workers laben la Assam Cha Mazdur Sangha hin tum stami 20% bonus ma pipon ipol la Durga Puja parman la tea garden long ke claim dun abang pitum han ane this bonus is
minimum allow under the payment bonus act 1965 arona ting pen la payment bonus labang ke and will be distributed into installment 15% before Durga Puja and the remaining 5% before Magh Bihu in January 2026 lapen kaduka wepen dak 20% bonus pipon ipo lati tea garden workers mate cha bagano ke claim abang pitumpan kaduka wepen alang litum 20% long exist tami abang so 20% tami dak hini installment alang litum thak pon ikpo 15% bonus ki piponji labang ke Durga Puja aprang se pipon ikpo lapen hala 5% do thlang labang so 5% labang ke non ki bangji la Magh Bihu la January chiklo mulam sidu je hala so hotsila 5% bangke pipon ikpo lalo lapen la official notification konat pensilong ma polote for official reference the Assam Chief Minister announcement was made with the social media hin pensilong lo social media platform pen X mate Twitter hin pen lo adake tok tala son lo ko son se tok ma polotang ten altum the screen long thek long ji. In view of the forthcoming Durga Puja, the state government has decided to release the salary for September 2095 in advance. Pasitok poning lo das tami. Apan hala ketok alola bangke nili long awedan masin li nali tumhana piklang pontek tidak po. Kasi kumama tum si salary kilong tang malong lima nang litum labang so a video comment box long dampen nang litum tan pechini gon lapen kon an si kilong ma full payment dong long ma mate half vet ma lata gali tum than tin pachini ta lapen la so video na tum share poni ko karbeng long ras tame pela ignang lapen pachini na lapen la son update kilong versi apan pura labang so YouTube channel labang kenali tum subscribe ikon asi pinya update na kwan pi bang lan cholo la si domi thakmi kadu kavi Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nilin pen kardom